Presiden Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menjelaskan bahwa Ukraina telah mengamankan impor gas alam cair. LNG didapat dari Amerika Serikat melalui Yunani mulai Desember hingga Maret 2026 untuk memenuhi kebutuhan energi musim dingin. Kesepakatan ini ditandatangani antara perusahaan gas Yunani DEPA dan Naftogaz Ukraina saat kunjungan Zelensky ke Athena. Ukraina telah melanjutkan impor gas melalui pipa yang membentang melintasi semenanjung Balkan ke Yunani untuk menjamin pasokan musim dingin. Setelah Rusia meningkatkan serangan terhadap fasilitas pembangkit listrik serta produksi listrik dan gas di tahun keempat perang di Ukraina. Kesepakatan minggu ini datang setelah Athena pada bulan ini menandatangani kesepakatan jangka panjang pertamanya untuk memasok LNG Amerika Serikat ke Eropa mulai 2030 setelah Uni Eropa menyetujui larangan LNG Rusia mulai 2027 terkait perang di Ukraina. Mitsotakis mengatakan dalam konferensi pers bersama Zelensky bahwa kesepakatan ini juga akan membantu menghentikan masuknya gas alam Rusia ke Eropa. Αγαπητέ Βολοντίμιρ, οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν τώρα μία επίσης νέα κρίσιμη πτυχή. Αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσεται από τον νότο προς το βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό μέσω του υποδιαμόρφωση κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και του διασυνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης-Οδυσσού. Έτσι, η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. Ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. А також є велика подяка і американським компаніям, Міністерству енергетики, президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки газ природний від Греції, а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримати енергетику зі Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні народу Сполучених Штатів і президенту.